Reka tubasuhuze mwebwe tugiye kongera kubana muri iyi nkuru isesenguye, inkuru igaruka mu by'ukuri inyuma y'amarido. Ni izihe mpamvu nyamukuru zatumye M23 ifata icyemezo cyo kuva muri Uvira? Izo mpamvu nuzimenya urabusobanukiwe neza ibiri inyuma y'amarido byose. Nibyo rero tukuzaniye muri iyi nkuru yacu. M23 yageze gutya mu gitondo cya kare cyangwa se akubazinduka mu masaha ya saa 8 saa 9 nibwo bakubitanye n'itangazo ririmo ikintu cya mbere cy'ingenzi nuko ngo yiteguye gukura ingabo muri Uvira, igiye gukura ingabo muri Uvira. Ikindi cya kabiri kirimo nuko ngo Uvira niramuka M23 ivuyemo, yifuza ko hashyirwaho ingabo zidafite aho zibugamiye, zitari za Kongo, zitari Wazalendo, zitari abarundi cyangwa se abandi bari mu ntambara, kugira ngo hirindwe ko ibyabaye Warikare na Rucuru aho M23 yakoraga retrait cyangwa kwivana ahantu yafashe kubera gahunda y'amahoro, FARDC igahita ihafata ikagirira nabi abaturage. Iyo ni imwe mu ngingo ikomeye irimo. Ikindi cya kabiri yavuze ko ibi ngibi yabikoze kubw'ineza no gushaka guha agaciro amasezerano cyangwa ibiganiro bya Doha, ndetse ngo ikaba yanabikoze ibisabwe n'umwe mu bahuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igitutu cya Amerika, ni igitutu cya Katari, ni igitutu cya Kongo, ni igitutu cy'u Burundi, ni igitutu cy'u Rwanda. Bigenze bite? Izo mpamvu zose turazifite. Ariko nanone mu itangazo M23 yagaragaje ikintu bita diplomasi iri ku rwego rwo hejuru. Ivuga ko abarundi bagomba gusubiza agatima impembero, abarundi bagomba gusubiza umutima mu gitereko, ko nta muntu urwanya ubutegetsi bw'u Burundi uzigera turuka ku butaka bugenzurwa na M23 ngo ajye kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ati kuko dushaka yuko dusigasira umubano mwiza wacu n'abarundi. Ibyo ni ibintu by'ingenzi bikuye muri iryo tangazo. Ariko reka turebe noneho kubera iki mu buryo butunguranye, mu buryo bwabaye nk'ikintu kikubise mu gahanga k'abantu bashyigikiye M23 n'abayikunda, cyo kuvuga ngo dumufashe Uvira, mumaze mumuteye intambwe ikomeye, ikintu cyari gikomeye cyane, mubashe gufunga inzira yaturukagamo support y'ibikoresho byahabwaga FARDC n'abarundi ndetse na Wazalendo, mubashije gufunga mu by'ukuri bubasha Uburundi bwari bufite mu ntambara, Burundi mubashije kubwirukana, none mufashe gahunda yo kuva mu ntambara. Ni ikintu abantu benshi batumva, bavuga bati M23 udukoze ibiki, bigenze bite kugira ngo uve mu ntambara? Ariko reka tubanze turebe impamvu ya mbere. Ntabwo turi buze gutinda muri iyi nkuru, turihuta cyane. Reka turebe impamvu ya mbere itumye M23 ifata iki cyemezo cyo kuva muri Uvira. Hari impamvu yitwa igitutu cya diplomasi, la pression diplomatique. Iki gitutu cya diplomasi gishyizweho na Amerika n'abandi bafatanyabikorwa. Iyo ni impamvu ya mbere kandi ikomeye, niyo mpamvu twahisemo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize gutya zishyira igitutu gikomeye ku mpande zose, cyane cyane nyuma y'uko Uvira ifashwe. Uvira igifatwa twabonye ibintu bihindutse, Abanyamerika bararakara. Ambasaderi wa Amerika mu Kinshasa ejo yakoresheje press conference avuga ko byanze bikunze bagiye gufata ingamba zirimo n'ibihano, ariko amasezerano ya perezida wabo yasinyeho ntacika amazi, nkuko abungu bajya babivuga, ntacika amazi. Turafata ingamba, turanyura mu nzira za diplomasi, turakurikiza inzira y'ibihano. Ikindi cya gatatu turashyiraho noneho icyo bita ngo ni relation bilaterale, cyangwa abo ngabo bari hagati cyangwa abo ngo bashaka kubangamira izo nyungu. Niba urugero ari u Rwanda, tuzi neza yuko hari ibihugu by'inshuti yarwo, turi buze kubyifashisha kugira ngo turebe yuko aya masezerano ari buze gushyirwa mu bikorwa. Ariko ntabwo twakwemera ko Trump acika amazi imbere y'igihugu nk'u Rwanda, imbere y'igihugu nka Kongo, imbere y'amahanga yose. Kandi ikindi cya kabiri, ari amasezerano ajya kuba bure n'amasezerano arimo arwanywa cyane n'ibihugu by'Uburayi, kuko birabona yuko Amerika ari amasezerano yasinye mu nyungu zayo, igamije kwisahurira yo ubwayo.
wareba noneho nk'ibindi bihugu bitandukanye nk'Uburusiya, wareba nk'Ubushinwa, baravuga bati nta kibazo aho hantu bafashe, cyangwa niba ari icyo kibazo kirimo, nimushaka uburyo habaho ubundi bugenzuzi bw'ingabo zitigeze zijya mu ntambara, noneho nabo mbese hazi ikindi gice kugira ngo amasezerano abashe kuba yakubahirizwa. Ariko nabo urumva barimo barashaka kugira ukuboko hariya. Bagavuga ati rero Amerika yo ikaba turi buze kubigarukaho, yerekanye puissance ifite muri aka karere. Ariyo mpamvu M23 mbere na mbere nyuma y'ifatwa rya Uvira, uretse abo ambasaderi, twanabonye Marco Rubio, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga, avuga ati byanze bikunze ntabwo tuzemera yuko ikintu perezida wacu yashyizeho umukono kitubahirizwa. Ndetse wanavuga yuko ngo u Rwanda ariko rwishyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. En précision, u Rwanda nirwo rwishe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Turebye rero, Uvira ni umujyi ukomeye, ni umujyi uri hafi cyane y'u Burundi, ni umujyi uri hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, ni umujyi watangaga inzira yatuma M23 yogoga ikaba yafata n'ibindi bice bitandukanye. Gufata Uvira rero ni ukuvuga ngo ikintu byakoraga mbere na mbere byamburaga icyizere amasezerano ya Amerika yari amaze gusinyirwa i Washington ndetse n'ibiganiro bya Doha. Byamburaga icyo cyizere nko mu Banyekongo. Abanyekongo bagize gutya babonye M23 ifashe Uvira, batese bya bipapuro Tshisekedi wasinye bimaze iki? Niba n'ubundi abantu bagufatanye Goma, bagufatanye Bukavu, none bagufatanye na Uvira, kandi witwa ngo wagiye gusinya ibipapuro. Muri opinion publique y'Abanyekongo yari irimo yamagana Tshisekedi, ivuga none ya masezerano amaze iki? Ndetse abandi ntibatinye no kuvuga bati Amerika se ibyo bintu bijyanye n'ubundi nta kintu bizakemura, ikindi dore mwarabogamye. Abandi bati Kagame yaguteza umutego mujya gusinyana amasezerano, ariko nta kintu Abanyekongo bazakuramo. Igitutu cya Amerika rero nanone kigamije gutuma aya masezerano agarurirwa icyizere, cyane cyane mu Banyekongo. Bongere bayagarurira icyizere, bongere bagarurira icyizere Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ikindi cya kabiri, gutangaza, ngo ndacyari ku mpamvu ya mbere, gutangaza ko M23 yavuye muri Uvira bishobora kugabanya ubwo burakari bwa Amerika. Ba Rubio bari barubiye, ba Bulos, Masadi Bulos barubiye, n'abandi banyamahanga. Haritangaza ejo bundi ryasohotse ry'ibihugu ishyano ryose rigaragaza yuko u Rwanda ngo rwishe amasezerano rugomba kuva muri Kongo. Icyo gihe M23 gukora iyi retre biri buze gusa naho bigabanyije uburakari bwa Amerika. Ikindi kandi biri buze guhita bikumira icyitwa sanction, ibihano byagombaga gukomerera M23 ndetse n'abayishyigikiye, ku buryo yagombaga no kubura byose nk'ingati menye. Iyi retre rero no kuvuga ngo turacubye uburakari. Ikindi cya kabiri, turareba yuko turakuraho ibyo bihano byagombaga kubaho, byagombaga kugira kudukomerera. Byanashobokaga yuko M23 yisuzugura, yari bukurwe kuri ya table ronde y'ibiganiro nyine yo na Leta na Kongo barimo kugirana hari muri Qatar. Impamvu ya mbere tubonye ko ari igitutu gikomeye cya diplomasi ya Amerika n'abayishyigikiye. Ikindi, hari ikintu bita legitimacy cyangwa narrative, cyangwa se gushaka uburyo M23 yasigasira isura yayo ya politike. Niyo mpamvu ya kabiri, gusigasira isura ya politike. M23 ishyira imbere yuko ikigamije, ikishaka ari amahoro, ikishaka ari ukurokora abaturage b'abasivili bari kwicwa, ikishaka ari uguca umuco wo kudahana, ikishaka mbese byose ari ibintu bigamije ineza y'umunyekongo, iterambere n'ibindi byose bigamije guhindura amatwara. Bakavuga ko ari liberators, abaharanira kubohora igihugu. Noneho rero kuvuga yuko irwanira amahoro, irengera abaturage bayo, ishaka uburenganzira bwabo, gukomeza kuguma Uvira byari gusenya iyi narrative.
iki kintu M23 yitwaza cyangwa igaragaza ko ari kirwanira kurengera abaturage no gushaka uburenganzira bwabo cyari kuba gipfuye. Ni ukuvuga ngo yari buhita ifatwa nk'umutwe ushaka kwigarurira ubutaka bwa Kongo gusa. Niko yari buhita igaragara. Ibyo rero babyanze. Baravuga ati reka tuve muri Uvira kugira ngo bidufashe kwerekana ko twumva abahuza bari muri ibi biganiro, ikindi bikomeze kutugira umufatanyabikorwa mu biganiro aho kuba umuntu uteza ikibazo. Muri diplomasi hari umuntu bita problem actor, uteza ikibazo. M23 kuguma Uvira byari butume ikomeza kugaragara cyangwa se byari buyikarifiye, byari butume igaragara nka problem actor, umuntu uteza ikibazo. Ariko uyu munsi mu biganiro irakomeza kuba umufatanyabikorwa. Iyo ni impamvu ya kabiri, gusigasira isura ya politike. Iya mbere ni igitutu cy'Amerika n'abayifasha, iya kabiri no gusigasira isura ya politike. Impamvu ya gatatu yatumye M23 iva muri Uvira. M23 yamaze kurunguruka, ibona neza ko Uvira ari agace kagoye kurinda mu bya gisirikare. Uvira ntabwo ari ahantu heza M23 yabamo igihe kirekire. Mbere na mbere ni hafi cyane y'igihugu cy'u Burundi, kandi igihugu gifite inyungu zikomeye muri Uvira. Ntabwo M23 yamaze kurunguruka ko gushikama muri Uvira bigoye mu gihe hari umurundi wasibiwe amayira, hari umurundi ubukungu bwe burimo buhungabana, hari umurundi kuko urebye n'ibyo M23 irimo gukora ubu ngubu. Umukoro wa mbere bafite nuwo kuzahura umubano wa M23 n'u Burundi uko byagenda kose. Ejo bundi hari wavuga ngo ntabwo bishoboka. Ejo bundi intumwa z'u Burundi zahuye na M23 barabwira bati mwebwe mudufashe murekure abasirikare bacu mwafashe mpiri. M23 irabyemera, nejo mu itangazo yagaragaje yuko icyo kintu igiye kugikora. Kuko gira bafite benshi ara muri Uvira. Irongera iravuga iti twebwe nonora abarundi reka tubasezeranye. Byasotse mu matangazo abiri, iri tangazo ryo kuva muri Uvira n'itangazo rya nimugoroba ryagaragazaga échange hagati y'impunzi z'abarundi zari muri Uvira za 500 zatashye, noneho bo bagasaba yuko nonongo n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi zihabwa inzira zigakingurirwa zigataha, bikaba ingurane. Noneho banabemera yuko ngo izo ngabo M23 izazirekura zigasubira mu gihugu cyazo. No kuvuga ngo banemeza ko mu mara y'amatangazo yombi hasokamo kiriya kintu nari nyibagiwe, yuko ngo M23 ntizigera na rimwe yemera yuko igice yabohoye giturukamo igitero kijya guhungabanya umutekano w'u Burundi, kuko dushaka ko tugirana umubano mwiza nk'abaturanyi. Mwenye mwumva ariko politike irimo aho ngaho. Bivuga ngo M23 nimirabona ko kwicara muri Uvira ifitanye ikibazo n'u Burundi, it is almost impossible. Biragoye, ntago bishoboka. None ikindi cya kabiri, Uvira iri hafi M23 yabiri hafi ingabo nyinshi cyane za FARDC. Hari ziri mu Burundi, na Wazalendo zagiye mu Burundi na FDL zagiye mu Burundi. Kandi M23 irabizi neza ko mu Burundi hari umugambi wo gufasha FDL, wo gufasha FARDC gukora destabilisation y'umutekano muri kiriya gice. Irabizi umwuka uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kandi barabizi ko u Burundi bushinja M23 kuba umwana w'u Rwanda. Byagenda bite? Niyo mpamvu bavuze bati ntago dushobora kwicara hano muri Uvira hafi y'ingabo nyinshi za FARDC. None ikindi cya kabiri ni hafi y'imipaka myinshi n'imirongo myinshi ishobora gutuma M23 icikamo ibice. Ibyo birashoboka. No kuvuga ngo rero basanze mu busesenguzi M23 ishobora kuba yarasanze kurinda Uvira byasaba ingabo nyinshi.
cyane cyane umupaka w'u Burundi, umupaka wa Tanzania. Uvira ikora no kuri Zambia. Nukuvuga ngo rero bakavuga ati okay, reka turebe basanze ikindi M23 ishobora kuba none yarasanze ingabo zishobora kuba zarambirwa mu kurinda Uvira. Yenda ntibyabaho ariko byo nabyo urabiteganya. Ikindi mu gisirikare hari igihe ntitwakibagirwa yuko kwikura ahantu wari wafashe cyangwa retrait ari strategy nziza ya gisirikare. Kwikura ahantu by'igihe gito ari strategy nziza ya gisirikare ibaho cyane kandi ikomeye. Impamvu ya kane, gutegura ibiganiro mu rwego rwo hejuru, negotiation leverage. Nukuvuga ngo gutanga itangazo ryo kuva muri Uvira birashyiramo M23 mu mwanya mwiza wo gufata intambwe ya mbere mu biganiro bya Doha, bikayifasha kuvuga iti natwe twatanze icyo twasabwe n'umuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, none namwe nimutange icyo ngicyo musabwe. Urumva bargaining power cyangwa negotiation leverage ya M23 yahise izamuka mu biganiro, ni ikintu kiri buze gukomera rero. Ibiraza kuyifasha, nukuvuga ngo biri buze kuyifasha mu biganiro bya Doha, biri buze kuyifasha gusaba gukurirwaho ibihano yagiye ishyirirwaho cyangwa abayobozi bayo. Birumvikana umwana wumvira arababarirwa. Gusaba kwinjizwa mu biganiro bya politike ku mugaragaro nubwo irimo, ariko none hari izindi negotiation zitandukanye M23 igomba gushyirwamo, cyane cyane muri bya biganiro Senko yavugaga iriya y'abasenyeri, ndetse n'abandi banyapolitike avuga ngo bagomba kubaho le dialogue intercongolais. Ibyo biganiro rero M23 nayo izasaba kwinjizwamo. M23 kandi birayiha umwanya mwiza wo kuvuga ngo Uvira mwatubwiye kurekura, twarayirekuye, ariko nimutwemerere tugenzura utundi duce twafashe, natwe tubone aho tuba, ntago turi buze gusubira mu birunga. Impamvu ya gatanu, ya kane tuyigarukiriza ngo kuko bargaining power cyangwa negotiation leverage biri buze kuyifasha. Impamvu ya gatanu, ishobora kurekura Uvira mu rwego rwo kwirinda yuko M23 yazandikwa mu mateka y'isi ko yatumye intambara yaguka ikagera mu Burundi. Burundi nabwo bubaye indi mpamvu itumye M23 irekura Uvira. Ikavuga ngo Uvira iri hafi cyane y'umupaka w'u Burundi, cyane cyane Bujumbura mirometero 25. Gukomeza rero kuguma hariya muri Uvira byashoboraga gukururira u Burundi mu ntambara mu buryo bweruye, cyane Burundi bukinjira mu ntambara. Byashobora gutuma iyi ntambara igira isura y'akarere kose, kandi ku ruhando mpuzamahanga M23 yabirangiye. Kuvuga ngo wateje intambara y'akarere yabirangiye, binabyo barayibonye. Ku mpande nyinshi harabarinda iki kintu cyitwa kwirinda kw'intambara yakwaguka, ni ingenzi cyane, yaba kuri M23, yaba supporters bayo, mu byumve abantu muyishyigikiye ko kwirinda ko intambara ijya ku rwego rw'akarere ari inyungu zikomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23. Impamvu ya gatandatu, hari icyo twita none tugaruke turebe strategy isanzwe M23 ikunda gukoresha mu gisirikare, bayita ngo fata, vuga ko uhavuye none wongere ugaruke usubira aho hantu. Mu mateka ya M23 yaharaho yafashe uduce ikavuga ko yatuvuyemo, nyuma ikongera ikagaruka ikadufata. Ibi ngibi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuga ko hari igihe abasirikare bavuye muri za Rulindo na za Byumba bakaza bakarwana bakagira ishyoronge Kigali bayireba imbere yabo gutya, bamwe bati tugende tuyifate. Byaranashoboka ko bayifata, ariko nta gihe na kimwe inyeshyamba irusha igihugu diplomasi cyangwa imbaraga
za diplomasi. Ntabwo bibaho. Bivuga ngo niyo mpamvu bavuze batoke mwe musubiye inyuma, basubira Kinihira, ariko batanga condition bati aho hantu tuvuye habe igice bariya nabo ntibazongere kuhasubira. Inkotanyi zisubira Kinihira, ariko aho bari bafashe na fari ibuzwa kongera kuhagera. Mama 23 nayo ishobora kuba irimo gukoresha iyo article, kuko nayo yavuze mu itangazo ngo turarekura Uvira, ariko ntihaze kugira abangaba duhanganye nibaze kuhagaruka, kuko haraho twarekuye Warikare turekura Rucuru, basubira inyuma bica abaturage, bangombwa ko twongera kuhafata kugira ngo turokore abaturage. None nidushaka yuko icyo kintu kisubiramo, bivuga iki? Bivuga ngo byanze bikunze rero hari ingabo z'amahanga ziri buze kujya hariya muri Uvira nkuko Mama 23 yabisabye, kandi kuba yemeye gukora iyi lettre nkuko tubibonye hejuru, ubusabe bwayo no rwijyane, bari buze kuyemerera, birakunda rwose. Bivuga rero ngo hano ikintu tuvuga iyi strategy yafata, vuga ko rekuye wongera ufate, bimwe birafasha Mama 23 gushyira igitutu ku biganiro, birubuze kuyifata gucunga igihe, none bize no kuyifasha kugumana imbaraga mu ruhame. Cyo bivuze rero nuko bagutangaza ko ivuye muri Uvira ntibisobanuye iherezo ryuko icyo gice nyine birangiye Mama 23 ivuyemo, ntabwo ari cyo bisobanuye. Ahubwo none ibi ngibi biri buze none kuyifasha muri ra twavuze nyine bya strategy, gushyira igitutu mu biganiro bya Doha byihute, gucunga igihe, ikindi bagumane n'imbaraga, bagume bafite imbaraga muri rubanda, kuko ntabwo gukora retrait ntabwo bivuze kutsinzwe. Turibuze no kubireba hasi turebe ninde utsinzwe, ninde utsinze uru rugamba muri uko gusubira inyuma cyangwa kuva muri Uvira kwa Mama 23. Impamvu ya karindwi, kwirinda guhindura isura yawe mu maso y'amahanga. Mama 23 yirinze ko mu maso y'amahanga hari ibintu bibiri biba bitandukanye. Birinze kuba umutwe urwanira kwigarurira ubutaka, kuko buriya mu rwego rw'intambara cyangwa rwa diplomasi hari ikintu bita labor force, hakaba na occupation force, n'ibintu bibiri bitandukanye. Rugwango hari itandukano riri hagati y'umutwe w'inyeshyamba uharanira uburenganzira runaka usaba cyangwa ibintu runaka usaba, hakaba n'umutwe urwanira kwigarurira ubutaka. Mama 23 iyi tarekura Uvira nkuko yabisabwe yari buhitiba occupation force, kandi ni labor force iharanira uburenganzira runaka bw'abaturage ndetse n'uburenganzira bwabo nkuko twabibonye haruguru. Kwirinda rero yo kuhinduka occupation force nicyo n'ingingo ya karindwi yatumye bava hariya muri Uvira. Kugumara mu mujyi nka Uvira no kuvuga ngo byari butume Mama 23 igaragara nk'iyigaruriye Uvira cyangwa igamije kwigarurira ubutaka, nkuko bakunda no kuyishinja Kongo ari wowe ibonye ijambo mu biganiro cyangwa no na narration nyine nkuko tubivuga, bari abantu bagamije kwigarurira ibice birimo amabuye y'agaciro, ibice birimo ubukungu, ibice birimo bese bagamije gusahura na agent b'u Rwanda. U Rwanda rurimo rasahura umutungo kamere wa Kongo ndetse na Uganda byose. Nubwo ku rundi ruhande hari abantu bazanye deba baravuga ngo kubera iki Mama 23 irimo igenda ifata ahantu hari strategique kuba habasha gukontororwa n'u Rwanda ndetse na Uganda. Icyo ni ikibazo kindi bagiye bagarura, ati aba bantu bashobora kuba ari agent b'u Rwanda na Uganda kubera iki barimo gufata ibice byabasha gukontororwa n'u Rwanda na Uganda mu buryo bworoshye. Iyi no n'indi debiri ku mbaga nkoranyambaga, ntabwo ari njye yizanye. None ikindi kintu nukuvuga ngo gutangaza rero biraza gutuma igaragara mu mahanga no mu biganiro mpuzamahanga ndetse no mu bihano, ntabwo ubu ngubu yafatwa nka occupation force igamije kwigarurira ubutaka.
ariko nanone hari indi ngingo reka tuyete nk'iya munani, reka ngiye nyiti ya munani. 23 irashaka gushyiraho akarere cyangwa igice kiyirinda threat cyangwa ibibazo bishobora kwigeraho, icyitwa buffer zone. 23 bashobora kuba bashaka gushyira akarere kabarinda hafi y'imipaka. Iyi ngingo yumve neza, bashobora kuba bareba bakabona kuba hari umupaka runaka wanyuzwaho ibintu biri buze kuyishyira mu kaga, ikavuga itoke reka turebe uburyo bushoboka bwose ku buryo tubana imipaka yose iri mu bice twegereye, hanyuma dushyire ahantu hari nk'uburyo bwo bwirinzi. Urebye aho 23 igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bigaragara ko bashaka kugenzura intara ebyiri, ariko bakabonamo inyungu z'ubukungu, bagahindura n'imiterere n'imyumvire y'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi kirabo cya buffer zone nyine urumva harimo niyo ngingo. Noneho gufata Uvira, urebye ukuntu byateye umujinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga ngo byanze bikunze 23 gukomeza kugenzura Uvira kwayo. Urebye umujinya byateye Amerika, urebye uburyo Amerika isa naho mbese yasebye, reka mbari ko mbyita, kuvanga usinya amasezerano yo guhagarika intambara, bugacyo umuntu afata ibice none afata n'umujyi ukomeye nka Uvira, byagaragaye nko kwandamayininga ubushobozi cyangwa gusa no guca intege cyangwa gusuzuguza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byahiteye n'umujinya kuri yo, isanga kuba 23 yafatiye Uvira kanayigumana byaba igisebo kuri Amerika, byabangamira ibiganiro by'amahoro biri kubera muri Qatar no muri Amerika, kuko byanze bikunze ntago Leta ya Kongo avuga iti bari abantu ntago turi buze gusura mu biganiro nabo, dore agahenge n'ibiki byose kongera, kandi byanashyira n'igitutu gikomeye ku bategetsi b'ibihugu. Reka turebe noneho mu ngingo yacu dusoza, turebe mu by'ukuri kuva muri Uvira kwa 23 ninde utsinze. Yego tubyemere kari ku gitoto, ninde utsinze ninde utsinzwe. Ni ukuvuga ngo kuva kwa 23 muri Uvira ntago twabyita intsinzi, ahubwo twavuga yuko ari nk'ikimenyetso cy'imbaraga igaragaje. Ni ukuvuga ngo ngewe ndagenda aho nafashe ndahava, mpagarare hariya nsubira inyuma igihe nshakiye, bigaragaza yuko umuntu afite imbaraga. Ni ukuvuga ngo ikintu rero gikomeye ni uko 23 ubu ngubu muri yanuza muri za negotiation leverage iri buze kugira imbaraga cyane ku butegetsi bwa Kinshasa mu biganiro gupezanya. 23 iri buze kujya gusa najya hejuru, ariko none turebe 23 ntiyaba ifashe Europri mu kwitegura no guhindura uburyo bwo guhangana n'umwanzi noneho birushijeho, dore ko yagiye akisetinga Tanganyika, akisetinga muri Karemi, za Kisangani, imyiteguro igeze kure. Ejo bundi amakuru yareba Elect yagaragaje ko hagiye gushorwa miliyoni 750 muri iyi ntambara kugira ngo Kongo iyitsinde bongere basubirane Uvira. Ese kuba abarundi baravuyemo muri buriya buryo bakava Uvira batarwanye, nta resistance n'imwe ibayeho, muri Bukavu barageragezaga, Goma murabizi bararashe cyane, hari n'ibisasu byagiye bigwa mu Rwanda, ariko noneho Uvira igafatwa nko kwigendera gusa, abarundi bavamo bataha, abandi bajya mu misozi miremire. Ejo noneho hagaragaye amashusho y'abarundi barimo bamanuka mu misozi miremire bataha. Ese iyi nuza iyi uko kuvamo ntago byaba ari ukuba bamaze gutera imboni yuko bashobora kuzabagwa gitumo bakabacucumira hara muri Uvira, bakavuga ati reka tuvemo, noneho dusabe ko Nyamingabo hagati yacu nabo dushake ya buffer zone, ku buryo nituba n'abarwana tuzarwana twabiteguye. Icyo nacyo kirashoboka kuko Uvira n'umujyi uri hasi, kirashoboka cyane, kirashoboka. Bashobora kuba bayirebye akavuga ati strategies ziri gukoreshwa na Kinshasa, gusa ibingibi bifite pourcentage nyayo kuvuga ngo no guhindura uburyo bwo guhangana n'umwanzi, bifite nuza nyeya. Ikindi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone zagaragaje puissance yazo
ijambo ryazo polisi w'isi yigaragaje hano niko bimeze. Wareba rero ugasanga si Kinshasa ifata icyemezo, nta nubwo ni 23 irimo gufata icyemezo, ahubwo ngo umuntu ufata icyemezo ninde? Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha rero nyine Amerika yagaragaje imbaraga nyinshi nyakuri. Amerika yerekanye ko ishobora kugira gutya igakanda kuri buto igahindura imigendekere y'intambara, igahindura y'intambara igomba kunyura aho wateganya kinyura ikaba atari intibe ariho inyura. None ahubwo Kinshasa igasa nk'aho isa naho ubu ngubu yahindutse nk'indorerezi ku butaka bwayo hariya muri Kongo. None ikindi cyagaragaye nuko ingabo za Kongo zidashobora kwigarurira Uvira cyangwa no ngo yizirinde. Ni irindi somo dukuyemo. Nukuvuga ngo kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone yagaragaje ko ubwayo idashobora kwikemurira ikibazo, ahubwo yishingikirije amahanga mu kurinda no gukomeza ubutegetsi bwayo. Duhere kuba canshuro ubu tugeze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bategeke bakora iki kugira ngo nanjye bigende bitya? Iyo hipoteze nayo irahari. Nukuvuga ngo mu by'ukuri turebe uwatsinzwe ninde. Hatsinzwe abaturage b'Abanyekongo. Ntibari mu biganiro, ntibagira n'amasezerano, mu nyungu za politike mpuzamahanga ntibarebwaho, harimo ahubwo arireberwa uburyo ibuye rishobora kugenda. Nukuvuga rero wavuga yuko ubungubu uyu munsi Uvira isa naho ibaye igicuruzwa mu biganiro bya 23 na Kinshasa, ntiyababeshye. Ubu niyo piyo ishyizwe ku meza kugira ngo abashoboye bayihatanire. Gusa ku rundi ruhande ukareba ukibaza ngo hari amakuru avuga ko mu kanama k'umutekano Ubushinwa aribwo bwasabye yuko 23 yava muri Uvira ahubwo yakajyaho ingabo ziri netre. Hari propose ivuga yuko ashobora kujyaho ingabo z'Ubugande, akajyaho ingabo za Tanzania, akajyaho ingabo za Angola, akajyaho ingabo za Kenya ngo akaba ari nayo izayobora izi ngabo, ndetse ngo n'abarundi bakaba basubiramo. Ariyo mpamvu ngo bakoze repli iri très facile, bakavuga bati twe ntabwo turi buze kurwana muri Uvira, ahubwo bagasubira inyuma bakagaragaza discipline mwabonye ikomeye bagaragaje ari muri Uvira, basubira inyuma. Abarundi ngo barashaka ikiraka cyo gusubira muri Uvira muri izi ngabo kugira ngo urumva byumvikane n'inyungu zayo zongere zigarukweho cyangwa se zihabwa agaciro. Ikindi kigaragara nuko byanze bikunze MONUSCO izahabwa imbaraga, kuko byanze bikunze muri aba bantu muri legal cyangwa abakurikirana ibyirishyirwa mu bikorwa cyangwa by'ibiganiro n'amasezerano, byanze bikunze bagomba kugaragaza uburyo MONUSCO igomba guhabwa imbaraga, nubwo yasaga n'iri mu marembera ariko igomba guhabwa izindi imbaraga kugira ngo ikurikirane ibijyanye n'aka gahenge cyangwa ikurikirane iyubahirizwa ry'amasezerano mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. MONUSCO ntago ari kubw'inyungu z'abakongomani, ihari kubw'ibihugu bikomeye. Ibyo by'abantu bose barabizi. Nukuvuga rero ahantu hari tricky cyane. Kubera iki 23 yategetswe kuva Uvira ariko Goma na Bukavu nibigira ikintu bivugwaho, ahubwo igasaba ikanatanga icyizere gikomeye kigaragaza yuko ubutaka yafashe izabugumana. Biraboneka abarundi nimugire ikibazo nta mutwe ubarwanya uzaturuka ku butaka tugenzura nguze kubatera. Bigaragara ngo bafite silence yuko batari buze gukurwa muri Bukavu na Goma. Deje bamaze kuyibona, bamaze kubona silence ko batari buze gukurwa i Bukavu, batari buze gukurwa i Goma, ndetse na Kamanyora bavuga ko ngo bari buze gusubira inyuma ibirometero 25 uvuye muri Uvira centre, ariko still n'ubundi baraba bari muri Uvira, baraba bari muri territoire ya Uvira, ahubwo noneho barava muri Uvira centre, kuko nk'ubu ngubu ikintu gihari byanze kuzima 23 amakuru aturuka muri Uvira avuga ko abasirikare bayo bakigaragara mu mihanda, imodoka za gisirikare ziragaragara ndetse n'abagenda n'amaguru baraboneka, nta kibazo gihari, bikorwa biragenda, ariko byanze bikunze nta cyerekana ko 23 yavuye muri Uvira. Noneho yo na silence yo kuvuga ngo turagumana Bukavu turagumana na Goma, 23 irayifite. Kuki umuntu wayitegetse kuva muri Uvira atayibwiye ngo ive no muri Bukavu na Goma? Nuko ibiganiro bitazashoboka. Cyo nawe uramutse uvuze ibyo ngibyo ntabwo abushaka yuko abantu banegotiatinga, ahubwo wabugira ngo abantu bakomeze barwane no bavuga bati
byanze bikunze habamo n'ibikorwa by'ubusahuzi, nizo banki zisahurwe n'ibiki byose, kugira ngo abo barwanyi nabo nibanahunga aho bahungiye babe bafite utuntu runaka banijyaniye. Ariko nabo barabizi ko byanze bikunze ubu negotiation leverage ya 23 yarazamutse, bityo rero ntabwo uyu munsi hari position yo kwibwira ngo ive Goma ive na Bukavu. Ikintu bahise gusa ni ukuva muri Uvira kugira ngo bikomeze, kuko n'ubundi biganiro mwabigiyemo Goma muyifite na Bukavu muyifite, aho kugira ngo ibyo biganiro bize gupfa cyangwa bize gusa nibibaye nuza nibijemo akabazo, nta kibazo nta kibazo, nimuve muri Uvira hanyuma ibintu bikomeze kuko n'ubundi byari bisanzwe. Icyo nacyo ni ikindi kintu tugomba kwitaho. Gusa no ubwiyunge hagati ya 23 n'u Burundi twabigarutseho, ibyo ngibyo mu matangazo barimo baragenda bagaragaza yuko u Burundi nta uzabutera turutse mu gice cy'igenzurwa na 23, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bagiye basezeranya igihugu cy'u Burundi ko kigomba gutekana. Ikindi tubonye cyangwa nk'isomo dukuye muri ibi bintu byo kurekura Uvira, tubonye ko imbaraga za politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisumba imbaraga z'igisirikare icyo ari cyo cyose. Ubwese ejo bundi Ruto bari muri Amerika mu isinywa ry'amasezerano y'u Rwanda na Kongo yaravuze ati nyamuneka mudufashe no muri Sudani y'Epfo hakemuke kira kibazo gikemuke. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose cyangwa abaperezida bose ba Afurika bazi yuko imbaraga za politike ya Amerika ziruta imbaraga z'igisirikare cyaba kirimo gukoreshwa hagati y'Abanyafurika ubwabo. Numva Ruto icyo ni ikimenyetso cya mbere ari kigaragaje ati nyamuneka mudufashe n'abaramu batubwirire birangire, nahangano na Amerika iravuze iti Uvira muvemo kandi koko bise bikunda. No kuvuga ngo contexte politique yasumbye contexte militaire. Ahangaha nicyo kintu bivuze, nicyo kintu bigaragaje. No kuvuga ngo rero ubu ngubu ikindi kuba Uvira bavuze ngo bayivemo, bari bayifasha abanyekongo bakinuba, urabona ubuse mwasinye iki, Tshisekedi wagiye gusinya iki, Kagame yagoyenze ubwenge, ari amasezerano ne wayateguye ari mu nyungu ze. Ubu ngubu kubona ko 23 bayitegetse kuva muri Uvira birongera kugarurira ikizera abakongomani babone ko ari amasezerano yasinywe muri nuza, yasinywe muri hariya muri Washington, nabo bafitiye inyungu. Wa muntu mwagiye mugana nk'umupolisi wanyu nk'ubareberera nk'ugomba kubarengera, nikabanye ko ngo bafata Amerika nk'umuntu ugomba kubarengera, byanze bikunze yamaze kwigaragaza ko ahari koko anabarengera. Kuko nk'ubu ngubu ngira ngo wavuga ko abakongomani batangiye gukomera mu mashyi Amerika, ntabwo yababeshye. Iyo niyo context nyayo rwose, niho ibintu bihagaze, niyo nyito bifite, ni uwo mwuka birimo. Ubu noneho abanyekongo bongeye kugarurira ikizere amasezerano ya Washington, ari nacyo Amerika yashakaga, ari nacyo cyayirakaje. Tuzagaragara gute imbere y'abira bihugu bya Afurika, imbere gute y'abakongomani mu gihe aya masezerano byagaragaraga byabonekaga ko yamaze gucika amazi, ariko none ubu ngubu aya masezerano yongeye guhabwa imbaraga nyinshi cyane. Ikindi kisomo dukuyemo nuko ibiganiro bya Doha bizorohera cyane cyane umuhuza Katari ndetse na Amerika ndetse n'ibindi bihugu. Ubu ngubu biroroshye kubwira nuza kubwira 23 yibonaga nkaho nta muntu uri buze kuyikanga muri ibi biganiro, ariko ubu ngubu ikintu cyagaragaye nuko ubu ngubu ndetse na Kongo igakagomba kwiza imiti. Twebwe ntabwo twagana n'aba bantu n'abanyarwanda n'iki. Ubu noneho habonetse ikintu gikomeye cyo kubwira 23 ni wanga ndakwirukana n'ahandi uri, ndetse no kwisigira Goma na Bukavu, ni mu rwego rwo kugira ngo haboneke ikintu cy'igikangisho kuri 23. Icyo nacyo mukizirikane kandi mucyumve neza. Noneho leta ya Kongo bayibwire bati do ni wanga ibi ngibi turimo kukubwira, dore ngaba turabareka mukomeze mu rwane, bazagufata bakwice cyangwa bagufunga ubuzima bwawe bwose. Babwira ba negotiator. Nukuvuga ngo 23 ni nko kwa kundi uvuga uti dore ngiri imbwira ziritse, ni wanga ibi ngibi ndayizitura. Imbwa nawe kayibwira ati dore inyama ngiziriye, ariko niwigira nabi ndazijugunya. Niko bigiye kugenda muri negotiation ibiganiro bya Doha, hari buze kubamo icyo kintu.
ikindi tumaze kubona, tubonye yuko M23 nayo hari ka maturité politique diplomatique bamaze kugira, bamaze kuzamuka mu myumvire ndetse no mu mikorere, nkuko twagiye tubisobanura kuva hasi. Biragaragara ko M23 nayo intambwe bakomeje kugenda bayitera umunsi ku wundi muri diplomasi ndetse no muri politique itandukanye. Twanzura rero ngira ngo ndumva icyo ngicyo aricyo twarebaho dufata nk'umwanzuro, no kuvuga ngo muri make icyemezo cya M23 cyo gutangaza ko ivuye muri Uvira, hari icyo diplomasi yabategetse, hari strategie ya politique ikivuga, hari uburyo bwo kwirinda igihombo cya gisirikare, hakaba no gukoresha iyo pri nk'imbaraga, kongera imbaraga mu biganiro ndetse no kwirinda yuko intambara yakwaguka ikabiya akarere bakabihomberamo. Ariko ku rundi ruhande amagambo si ibikorwa, icy'ingenzi ni kigaragara ku butaka cyangwa mu minsi ikurikiyeho, kuko tuzarana yo M23 yavuye muri Uvira cyangwa itavuye muri Uvira. Niba ukunze iki kiganiro, jya muri comment utubwire wowe uko byumva. Izi ni impamvu Newslab yakusanyije ibona ko zaba arizo zatumye M23 iva hariya muri Uvira. Jya muri comment, kora share, kora like, kora subscribe, tujye tubasha kubana mu nkuru nziza ndende nk'izi ngizi. Turabashimira, murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.